Halló, agus fáilte go ón nuair bheith mise ág, colariúmsa Iain MacRamsay. Sean program farm bí Sean ghaine a brín mi dhéana cur-seachadan bach go nuair bheith ág. Féime mi ra, ha tar storien le. Eentjenach, ach gyda eisiau. Ha ferraching sy'n stiùideo yn drasta y jas sues ilan na herig. Uilleam, ddyn cur-seachadan y facaf nuair bheith se fog. O, nuair bheith mise ág, bhíonn sa gearraigh na máine. Bhiodh lach for, dat sy'n bíile? Wel, har Morrison sy'n i'r níise. Ai. Tap believe Uilleam. Ai. Na gynnu, stertale. Colum yn drafft yn stiùideo ha jeis vrarym, Seonaidh agus Seocaidh. Nishe, cha un sy'n gog yn dychwysio tor sport yn y fasio fog. Ha sy'n gleich iart. Chwysyn cha fawr y hwyl sport y fawn. Leid tennis. Ai, tennis. Ai. Wee! Captain Jackson. Wat doe je dan? Ach, chael sy'n yn bawl ac un. Na, ga sy'n yn bal. Ai. Gyda'r. Gyda'r yn bal. Sally of sy'n gyda, hos i sy'n balcosio chlich. Breb gymal at yr Seonaidh. Na, bych hem al laten. Ach, gymi orst nog chael sy'n yn bawl ac un. Graag. Drie. Ach, nuair sy'n gyda, hos i sy'n gymain chlich. Emma, ai. Captain Jackson. Wat doe je dan? Die? Joris! Ach, nuair sy'n hos i sy'n frisbee es adal. Ach. Oh! Wat is het? Ach, nuair sy'n hos i sy'n fi a sabat le claiman be gan fiawnserach. Ai, fiawnserach, ai. Captain Jackson. O, fo, hier na fawr. Rydyn yn ochdw eisiau flor ac eir. O, hwyr mis o lorge. Tai y fynistir. Ola mis o ben y fynistir. Geach as y sgriach am ni'n bwyn. Na frisbee. O. Sy'n ffordd ar o ata. Falt yr ash. Colum sy'n stiùideo yn drasta ha fer e jas sues i'r ilan lwys. Grygyr. Je chortre for vi dèanamh nuair bheith síse ág. Well, Iain, be rúdi Calum a bhí Finlay an sa kitchen colarí má henna. O, sy'n y cet glef a Griogar o sy'n. Nes, hwrd y recipe gynim sy'n began isge behe. Den o'r sy'n sy'n y grai. Gaan je hem nach glug? Glyg? Dei fan y greid a hanner glyg. Och, dirach cyrwys dach ar y dyffat, O, sio ti'n Griogar na gael sy'n y cet glef a sio O, sy'n glef laste. Ganni glef laste. Cys siwch gen ma'r safis Griogar. Gleifa. Nisje, ha Griogar sre ure hosig chi. Sioclad big. Hallo, is misje Griogar mach yn hwger, agus is 4 Calum a bhí Finlay an sa kitchen a clachgur leor recipe má henna var. Yn dú ha mi a dul a bhí Finlay keg briscatach biscoff le chocolate, caramel agus banat. Agus tád uachgur bonne cúdeach. Yn nisje ha fi making seo agal an yn bwrn gylach san carstan na huarach. Agus seo a gisal. Gyrach an yn unig cwdiach, gael gyfer benne fynistir y tîn, san piece cake. O, ag ysio i yn dras dy hun. Fesgyr ma! Nach, bwyig o. Wel ych arsyn, sy'n efwymsa i'r owner yma mysio og. Nach byg eif. Gini. Calum